Ka Edu-Wel Mission Society umsning kala penlong ya kajing Thung Dieng menta kasngi hendriyo tarik jeliu arajar arkusan kum kadak ban rakhi ya kasngi ban pene pensa ya ka Mariang la ka World Environment Day. Pat ka Thong ban penjer ngam ya ka me Mariang la Thung shi spa tan raki Dieng ha ka te ka jaka. Ka Edu-Wel Mission Society umsning lengba ka Shillong Archdiocese kadon ya ka lau kentang halum keni ka balai kerteng ka Laudato Garden. Lashim ya kene ke program Thung Dieng nadu upadar Pius Shadam Episcopal Vicar Baderu Director jangka Edu-Wel Mission Society kum parish priest jangka omsning parish lasen ran lang daki seng rangba senglong kumi ki katekis ki sister ki Samla ki khna school ka Balawan High Secondary School umsning Principal Sir Boniface Elinkoi ba niki Kharthang Mau Chairman umsning Sub District ba Kidorius Dekhar Program Coordinator ke Edu-Wel Mission Society umsning ke Edu-Wel Mission Society ka ai Khuble ya ka Range Forest Office umsning ba ka Juai Kershan ya ki Tenrai Dieng ya ka Society manla usnang unsa he te ulap yu hibet ikit sinte yang kuni te nah ya iki sister